চলো ang kobak na ay mapasanop ba sa wiki sa yapo korop na ni bagay chini tininiyo pan. Let us put our hands together. Pada sing yapo korop lainai palkai sati prangzagi tongka sati kathar tininiyo panda sate kathar musulmani bisingtui chino panda jengger jaka Father Joseph Father Sani hingga buibono kahamkani shiniwo Saint Joseph's Parish ni parish priest bono logi rekha chini borom ganang Sir Vincent Deverma SDFO Mandai te chini renokni principal Father Joyleka te chini Mary Helper Christians Parish Mandai ni parish priest Father Hubert Terniang batabuk chate kathar phanangi tongo so palke yafa khorop di do yafa jotono kisa yafa khorop de biriya golo haina hai chati musungani bagai buskamo phai chati musungka borom ganang juk Madam Biloni Debarma Old Mandai Higher Secondary School ni headmistress bonakari haina hai chati kathar musung যতনা খুলুমখা তিনি ও সানজা জরাজ जों अरा कुथुमलायो তিনি Don Bosco High Secondary School ni mungui जों अरा program खाइतङो अमखे 14th Annual Day cum Parents Day celebration खाइलाइतङो तिनिनि सालो अमनि ओ सालो जों पालायो जों बरम रुओ मा फासंनो तैबो okra chakra rokno tei chini cherai rok chini Bosconians rok borokni sokat borokni talents rokno hunugo jottono amoke annual program bese brum brum no ungo amoke kotor panda o chini school ni te tini narwai song phaimanjakha Father Sani tini Saint Joseph Parish ni Saint Joseph Parish Pitra ni Saint Joseph Parish Pitra ni bo hingke Parish priest te bini loge phaimanjakha tini o amcheni SDFO Mr. Vincent Deverma te bo phaimanjak Father song sister song te okra chakra rok te oro phainani te bo tongkho haipono borokni jora ingani bagi tini phaimalia tini borom gnang minister Vikas Deverma te bo khoroksa father Jharkhand ni Ranchi ni bo hingke ani teacher khelo get up bo prungkha bini saksori hamiani bagi phaimalia bo hingke first kuruk English medium mane matribhasha ko urang ni matribhasha class school chengkha apono bini saksori hamiani bagi phaimalia program ni schedule rok kaham kina sanamjak joto student rok nursery ni seme class 12 jora jani jani bhag khaijak abon bage obo bebak no nai nai omo program kisa kolok no haipono joto systematic no ngai abo haike joto no prepare khaika kebono yakaria abo haike phaimanjak ma phasongno te okra chakra narwai joto no ang lamsogo te borokno koijago tinin program no celebrate khlaidi cherarokno utsaridi tei bo je online nai tongo borokno bo ang khulum kha
te ani kha ya paro